Kumno perlog bero tamintas nginya shed no daune chicken fried rice. Kani kadai kadok met nga ai kamlu sok merit Indian u samken bar soya sauce. Tinganya klek kumne radep klek pade ngin saya sedih no. Ya kani dan kamban nginya bu ine marinate. Ngishu sedih baik kumtu dak shladep klek tu ki masala Ni de ban sedih baik ha kading kapa he baik mende ban penrit ni de ban shu fry baik kumni. Kani kala long tingin saya weng no. Ha kaju hi kakarai ngala iron sun kendian. Tama chus mau bi kemnu malam tu dengan tap no kichur. Uni udai ukajor bat u prisbin. Te ngala ailang berupian. Sa shu sedih baik kumne. Deban penhe baik kading. Mende ban pen I bahayu ni ujur. Tak ada menang ta pada ngin sa. Ya tap no kani kado ke bangila. Depan krem. Bangila sedih lupa. Tingin saya tap lang. Ada menang tu. Saber melu kendiat sa anta dihi kemlu namar ba ngi pindan kam ka soya sauce rumah. Sa ai kani kerja ke bangal ada pesat lupa pila ban ai da u khau johor ne u tukra basmati ru sidon tu bala tukra berit basmati pila ban ai da keturu. Tera ada menang tu pada saking bah ha du bakanda mix bah milai bah dalam ada menang tu ai ka ni ka chili sauce soya sauce uni udai u cube chicken cube ne ajinomoto da pikwa te sa ai lang uni u slapiat funda ai ha fried rice u bes bah upang bah u ya ha bah bat ke fried rice. Da ada menang tu saking bah bakan klep ha kenika jingber bangila ai mo ka fried rice le ka kloi bah ngin da shat da ngidon ka ja ka ba men meat ka ba tam rum tu ki khana pule ki bam lapor ban ya shat special ta shuste kumni la bes bah ka tharai philayo jin men to hi perlo bro. So, like, subscribe, but share.